Dobar dan, dragi moji. Dobrodošli u novi video. Danas za vas spremam Snickers štangle. Hvala vam svima na gledanju. Nadam se da će vam se ovaj recept svidjeti, a ovaj recept se pravi na ovaj način. Umutite margarin sa 200 g šećera, zatim dodate 200 g keksa i 200 g neslanog kikirikija. Sve to dobro sjedinite i stavite u neki pleh. Ja sam na dno pleha stavila papir za pečenje da bi mi se poslije kada sječem te štangle lakše to odvajalo od pleha. Znači kad smo formirali tu podlogu, fino je zagladite i premažete sa 3 supene kašike meda. Preko meda pospijete nasjeckan kikiriki, oko 150 g i sjeckanu čokoladu. Na kraju još taj cijeli kolač prelijete sa istopljenom čokoladom. Čokoladu topite na klasičan način, 100 g čokolade, pomiješate sa 3 supene kašike ulja ili ako koristite manje čokolade, na primjer 50 g, onda stavite 2 kašike ulja. Ulje se dodaje u čokoladu u suštini da ta čokolada poslije kad se siječe ne bi pucala. Međutim, kada budete sjekli ove štangle, vama će čokolada malo da puca. To je zato što ispod te čokolade imate nasjeckani kikiriki i čokoladu, tako da je to sasvim normalno i nemojte se prepasti i misliti da nešto niste uradili kako treba. Zato preko te čokolade na kraju još možete da pospijete malo sjeckanog ili mljevenog kikirikija. Nadam se da ćete isprobati ovaj moj recept i da ćete uživati u ovim Snickers štanglama. Ja vam ostavljam recept kao i uvijek ispod u opisu videa, a mi se čujemo u nekom sljedećem videu. Ćao!